أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله قائدا لنا وسائبا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آية جميل بنجلي كردارنا عندهم sifa gol nemaji ko woni ko aljanna wonɓe ko aljanna ɓen yo Allah waɗe maɓɓe koɓe neminoto noneji e teddule ko yarete e ko ñamete tebbeeli
e sonnaɓe labaɓe kala ko ɓe haton jini hino woodi ɓe nanata ka aljanna toon konnguɗi mereji konnguɗi kuydan konnguɗi sama kala awamu wona konnguɗi kadi hooɗeji bakkatu ala ton few ko konnguɗi wonduɗi e kisiye konnguɗi wonduɗi e jam konnguɗi wonduɗi e teddungal ko saɗi ko tooli ko bisimilla ko ɗum tun woni ko aljanna tun ko ɗon ayaji ɗe darnoe ha joni ko sifa fahim ɓe yimɓe aljanna e daraja goɗɗo goo ko ɗum ayaji ɗe jokki ɗo wa inni wa ashabul yamini yimɓe ñaamo ɓen ma ashabul yamin ko honno woni yimɓe ñaamo ani ka mawningol fi maɓɓe yimɓe ñaamo allahu akbar ɓe wira yimɓe ñaamo sabu ɓe hendoroyoy kaydiji ma ɗereji golleji maɓɓe ɗin ka sookeje maɓɓe ñaama ɗum ko mande malal so tawi dossier ji on ɗin ko o jaɓiriɗi ma ko ɗi addiranama ka sengo makko ñaama ara o mali ɓeeɗo ka aljanna tum hara koye honɗum ɓe woni o wi ɓeeɗo fi sidri hiɓe e jaaɓe leɗɗe jaaɓe mahdudin fohaade ɓe tawata bulle mum ɗe gittama o andi leggal sidre jaaɓe ko ɗo ya hendo dinde maggaɗo no gasara ƴiiƴan sili ɗum ko sidre on to maati ko wi e kono annanaali ko Allah wi ton kon fi sidri mahdud hada sidru gadi khudida bimana utia shawkuhu wa uzila kullu ma yu'dhi gal ɗon leggal wongal ka aljanna hayso kangal e leggal jaaɓe ngal ka adnaga nandi inɗe kono hara no woodi ko sirtu ngal toon kala ko tawata lorray kala ko tawata tampina ittama e maggal Allah subhanahu wa ta'ala itti bulle maggal fop majji joni kala ka bullal wonayno joni ko cinkal dinɗe woni ɗon koyne yo awa ɗo mi tanjinina ka aljanna haray ko lorota goɗɗo ala to wa huwa kadalik ko non woniri ko lorota ala to few haray hiɓe woni wondi e leɗɗe jaaɓe tabiti e hadith mo Abu Hurayra filmi wonɗo ka sahihayn ɗimo ka sunan Tirmidhi e ka musnad Imam Ahmad nelaɗo maki inna fi ljannati la shajaratan yasiru rakibu fi dhilliha 100 amin la yaqta'uha wa in shi'tum faqra'u wa dhillin mamdud leɗɗe ka aljanna mari leɗɗe ɗen woni woniri noon ko woni ka aljanna kon e ko woni ka annaga kon haysi kafi ka inde kono jaati on wona gootu ko noon leɗɗe wonde ton ɗen e leɗɗe wonde gaaɓen haray ko beru tun no misal no faamora kono wona noone gooto haa ka yaltoyi fotata leggal ngal tawata waɗɗiiɗo o wi leggal no ka aljanna a taway waɗɗiiɗo dogay yaha e ɗowdi maggal on siko ka adna ga konta noon duuɓi temedere hara o sortake e ɗowdi maggal hara o gayna e ɗowdi tan naam wa rabbuka yahluqu ma yasha wa yakhtar allah ko yiɗi o kono mo tagata wa talhin
e leɗɗe moyle mamdudin wergondirɗe ardondirɗe. Talh no fira Ali no firi ɗum, Ibnu Abbas Qatada e sudi e woɓɓe goo ɓeyni Talh ko faanda ɗo ko leggal banana, leɗɗe banana ɗen mamdudin nadada ko wertinirgol ma ko agginirgol ko feppinirgol ko waɗugol gorogoccowol feewugol. Leɗɗen ko aljanna wona ashwa'i ɗe aawira naano waɗira o kiyanoɗa kiyano to kiyano naati kiyano yala fof no organise no feppina waɗa saffuwol gooto ni. siko ni ndaariɗa a tawa yiɗe fepp, siko ni ndaariɗa a tawa fepp. So naati ko e jardin ji goo ko tawata ko yimɓe annduɓe no aawirte aawi a taway ko noon wirtindira no waawi waɗe pilieje ɗo. so a dari kadi a ndaari dini a tawa yiɗe fepp, siko ni ndaariɗa tawi anndude gandi fepp ko ɗum woni mamdud. wo ɓeyni Talh wona banana ko kala leggal ngal tawata bindere mum jandi tentini hara hiɓe mari bulle ɗum wiyete ko Talh. Ali radiallahu taala anhu o inni he o inni wona Talh ko Tal'un o wi sa faala ndar to o wi o tal'uha nadid, tal'uha nadidun. ɓe wiimo e montata itten Talh watten Tal'o o inni o ko ni ɓe fottirani ɓe windi ko ɗum ɗo accete Qur'ana nayi woni fijirde oɗo aɗa monta ɗum ɗo hande janngo oɗo aɗa monta ɗum ɗa. o wi kono mana on Talh oɗo mana Tal'un. wala kolli ɗum ɗo ko leɗɗe ɗe tawata bindere mum nden ɗum janɗi ɗe moyɗi ɗi juuti ɗum wono sapenje ɗen ni no fiino eɓɓiniren no faama mamdudin wergindiraɗe ardindiraɗe ɗum no ko aljannata. wa dhillin e ɗowdi kadi mamdudin pooɗindi yaajuni madda koko pooɗi mo maddat koko yaaji ɗowdi ndi wona taƴodiroy ay mamdud pooɗugol ngol no wawi hara ko pooɗugol zamanu o no wawi hara ko pooɗugol yanjini espace o. ko fanda ɗo ko ɗiɗi ɗino ɗowdi ndi ka aljanna tan ɗowdi no woodi no yaaji e kadi ɗowdi ndi zamanu on fof wona wigol joni ko telen bimbi on tun ɗowdi wodiri e telen kiikiɗe si woni dumbere ñalum hara ɗowdi ala enen kan aduna ɗo wonde ɗowdi ndi ko ɓurta ɗuɗude ko telen bimbi e telen kiikiɗe sinaki ari ko tumbere hoore ɗo tawi fat ɗowdi ala winama ka aljanna ɗowdi ndin no continue fewndo o e waktuji ɗin fof hino yaaji kadi mbi mana natoro ka aljanna ala toon ko indata moɗi hara ɗo naani num ko ɗum waɗi lintete ha tawa a wawata andude fowtere e ɓurtu e teddungal e nemaji ko wonɓe ka aljanna ɓe neminoto yo allah okkoɓe. wa ma'in e ndiyam maskubin wancinotoɗa ma ile sakaba ko wancingol ko sabba e sakaba fof ko goto. uskub li ma wancinan ɗum ndiyam ko fanda ɗo ko imma ko ndiyam yuppotoɗam iwa dow wancino ma ko ndiyam ilayla. waɗoɓe tafsir goo ɓe inni ay so tawi allah subahanahu wa taala o heewi jantago somo yewtude fi aljanna on o yewta e fii ndiyam o yewta fii leɗɗe jardin ji piiji kecci ko waɗi ɓe wi arabo ɓe attaɓe yewtede ɗum ɓen ɓe annduran atti yewtude ɗum ɓen ko ɓe woni ko leydi désert
كليدي يورو سهارة قاحلة بأندار بننا عندنا بين هذا هي بينهم ما سبيجون ونشان اتشنتكو اليمن بيو يرونتو شادي كان بفاردون الله كانت الأنهار عزيزة ونادرة عنده وكذلك الأشجار وكذلك الأمطار وكذلك الثمار يورينو الله سبحانه وتعالى من بدر ما بدين يوتي بفي كوبي دومانيكو كوبي فالاكو كوبي وني ريفاندي كو نو يرتينو كوبي وني ميجاد في مكم إمور de jardin di ciadi do heewi sifaat dum ka aljanna wobbe go wiiri no ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko fiyo no rewi ko taba dum do wondo ka hekkidi mon ka yodi fo no yiri dum wadi hay wonbe ka hekkidi do ta hay be aawi ledde ka takko juudi mabbe may be aawi fleur ji may be watton pisinji may be watton ma waddum dum don derto wa fakihatin kathiratin no ka aljannatun kadi nyama moyeje duudude hide heewi wana none goto la maqtu'atin wana tajayde be mana tajugol gol do wana ko saison de jokki ko fewndo ko dabbule tun si dabbule fekki hare lanni wana ene nyama moyeje bus no homodiri e zaman si fewno ko dabbule mango si ari ko fewno dabbule mango nyama haro ka kon si feddoyi aroy e tanji go tawa e yatamango lemu non kadi mo kadali do no ila maqtu'ati wana tajayde fes arata e zaman tawa fewno don dendinde ala inne joni habbode nebata hara hewti dabbule mum wala mamnu'atin wana hadade kadi hade go goldo be ni ko gotel e piji didi ma piji tati hade gol sabu mettugol henda goldo yani de mara bulle tawa sawi do fala de dindi la kono de bulle do jabata wakilaki yuwa gol fi henda gol e dinde de dum alata no wawi hade gol taw no woditi hide wodi kono o e to mi ala sabu woddugol gol mi ala ya woddugol gol hada on tigi henda gol non don ko none didi none tammo on ay la hadra alayha tobde to ngaga awigol awado mo memi do dum alata ani tomugo ko wete tomyan togane go ko alaka aljanna to kala ko wadda ko sabu kala ko faada a hebay kala ko wadda kadi goddo wetama ko hondu waranda sani ko wete ko liberté dum ko aljanna farano liberté on tigi yo e tawon ma ka aljanna to hay hunde ala ko wadata go ara police noddata ke to gendarme ala to hay hunde ala ko wiyete to tribunal are do be manike do nange mo do habbe mo radde mo do yaltine mo refido doga dum man ala to few yo la mamnu'a wana hadetede yani goddo ala to mo fi ta on tigi tetto den don dini wa furushin e ndaɗɗudiji marfu'atin towna danɗe towuɗo tapiji towuɗo ɗum ɗo ko firogo ɓe wi wa furushin e sonnaɓe marfu'atin towa darajaɓe towuɓe darde towi kadi daraja arab hiɓe wi'a alfirash wa ya'nuna bilfirash almar'a wa yukinnuna almar'ata bilfirash wa billibas wa bilizar hiɓe inna sonnajo on ɓornateeri ɗi hiɓe inna federe nden ma wudere nden hiɓe inna ndaɓɓudi ndin woɓɓe inni ko fanda ɗo ko sonnaɓe ɓen wa furushin e sonnaɓe marfuwatin to ɓe daraja
بميلاد المودو وكهدي يسلكم قوي إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا بيدي دو صفاتي وصفاتي وصلنا إنا من أنشأناهن من سنتيب من فؤيكب من تجيب إنشاء تبغل ما سنتغل ما فؤدغل وبين بيسرنا بدو كفانا دو حور العيني بتوتا كتون الله تجيب وناجبنا kono Allah tagiri malaika bennon ko non tagiri be kamba ɗum o wi min sinci ɓe sincugol woɓɓe wi ko yahunoɓe ha nawyi woni yummiraɓe kokoro no wirete noon yummiraɓe kokoro yummiraɓe ɓe tawata e joni goɗɗo falaka hande kadi ñiiƴe e wino puri waɗi ñodi waɗi awa alhaaliji ɗin fof changine ɓeɗo allahu subhanahu wa taala yuiduhunna abkaran urban atrab fi sinni 33 ɓe wi ko faanda ɓen ɗon yummiraɓe allah immintinoyaɓe artinoyaɓe hara ko ɓe jiwɓe curbaɓe goreɓe fotayɓe kadi kono ko yimɓe wonnoɓe ka aduna ga non ko konngol goo filla ibne abbas filla ibne masud filla e woɓɓe goo no wawi wono way ko sonnaɓe tawata imma ko wonnoɓe ka aduna ga kono tawi ɓe déformi allah adda ɓe forme fewno ka gorko ɓurta faalide sonnaɓe ma hara ko allah tagi ɓen ɗo sonnaɓe tawi ko huro en wonɓe ka aljanna ɗon ɓe tawata kamɓe o naajibinaɓe bayna rajulin wa mra'atin o wi fa ja'alnahunna min waɗi abkaran abkar ko jamgo bekre min waɗi ɓe jiwɓe bikru ko ani koko atti hunde fof albikru min kulli cheyin huwa awwalu ɓe tawata e wuudere fuɗu maɓɓe ittaka e bikru ay lam tuftadda ko goɗɗo wi ɗum lam yatamisthunna insu qablahum wala jan ko ɗum woni ko ɓe abkar ɓe jiwɓe ɓe tawata he ɓe wondi e wuudere futu maɓɓe wondi e teddugal maɓɓe ngal urban no jangira urban ra waɗe iskan urban ko ɓe yiɗoɓe moodi maɓɓe arub ko sonnajo welnotoɗo moodi mum ɗaɓɓitowo giggol moodi mum woodi sonnaɓe goo haray ande maɓɓe e mabare maɓɓe nden fof ko fiino moodi maɓɓe welto kono moodi maɓɓe yiɗiram ɓe sooda pot de fleur ji ɓe sooda piiji ɓe para ɓe ɗumanno ɓe moƴƴintinno ɓe moƴƴinaga ɓe woni ɗon ɓe sunna cuurayi ɓe waɗa ɗum ɗo ɓe waɗa ɗum ɗa ɓi tun tawa ala jensi hewti machallah ko ɓe tampuno e embouteillage fopp ɗum no fopp yoosay e sikka ɓe naatika aljanna ɗum nayilom e wiyete oruba taw sinon ɓenna ɗuɗi fewto ɗo allahu mustaan boy joni ko wigol min hakkitande ala si tawi a wanno ko faalɗa awa e ndaara yaw yaha tawa ko ustade en inde tawa accana hakke mi ara ko woolino ɗum sikkuno ko ɗum ɗa kono ɓe ka aljanna ko nani uruban يعني المرأة المتحببة إلى زوجها المرأة التي تسعى لكسب ود زوجها بأساليب معروفة لديهم هو عروب وبين إتاك
أعرب من أعرب الإعراب هو التبيين والبيان والفصل فين ينقل كوول لا بفصل هي مين أمي ما ينتهي فيما وراء تابع تكتاكو وولاي في لا بقول جيجول مودي مابه وولاي بلا بنا بوس وبين من أعرب عن أسفي أعرب عن كذا ولا فين ينقول وولاي تيجي تيجي هذا تكاكي وأترابا كبير من بدود أتراب رندو وصف تلينكا صناد سيكو وربه ويتك أجران هذا قرن لهذا ودوك غوري من هذا كوربه ستايكو صنع ويتك وتير أتراب بمعنى نامي دو توا ودا وني مدوبي چاپان دي جيدي دوبي چاپان دي جوي ودا مدوبي ساپو جوي haray no anda wada taha gorko oño e sonnaji tentini jombuɓe buyɓe oñora sengo go accango e sengo no jeeya e muɗum tagudi no Allah tagiri sonnajo on woɓɓe daaroɓe tagudi ndin tum daaroɓe matiére on ngari ki rawnugol ngol jalbugol ɓanndu mum en tagol yeeso ngo ɗum ɗo e ɗum ɗo daaroɓe ɗum ɗo min ka o déformi o fayda hara hannde kadi hakkitiraka e on ɗon sonnajo tertoɗam wonde kanko e ɓiɓɓe ɓen toon yango toon ha wawa nin seeɗa awa jokka keso on tum keso on kum jomba wowle ngo ko ɗum ɗo way bisimilla ɗum ɗon kadi ara kiikita ɗum ɗon ta maapo film joni noon ba Allah subahana taala mo andi en mo andi fi men wallahi ya'lamu ma taktumuna wa ma tu'linun mo andi ko feƴƴina e ko suuɗa fof onon to waɗi foppuno fota mo yiɗa o sikka e koya mo yiɗa o a sikka e koya ala ko tawata ko ɗum ɗo yiyata e oɗo ɗum ɗon pooɗe e makko ko tawata ɗum ala e waɗaka ɗum waɗay ha tawa on tigi alhamdulillahi o oñata toon kam bakka to ala e wi toon tomi ala ko liberté ɓeeɗo ko hombo ɓe wodani o wiide ashabil yamin ko yimɓe ñaamo ɓen jeyi ɓeeɗo Allah waɗu e nge ɓe sullatun min al awwalin ko jama ka attiɓe ɗum ɗo ko moftanaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa sullatu min al akhirin e kadi ko jama kadi e sakkitiɓe e ɗo o daraja ɗo buy heɓoyen o ya daraja mo attane wonde to o wi ko attano ɓe ɓuri ɓurde de ko sakkitiɓe ko seeɗa heɓata ɗum kono oɗo ɗo attiɓe heɓa e buy sakkitiɓe kadi ko sakkite to ɓe ɓen kadi hara e buyno e maɓɓe ɓe heɓoyayi ko ko linta ɗo ɗinemaji ɗo ɗe dinde ɗo ɓe sonnaɓe ɗo o darni ɗo fi sifa yimɓe aljanna ɓe no alquran yaani min uslubihi annahu yunawwi yadhkur ahyana صفات أهل الجنة جعلنا الله من أهلها ومن خالدها ثم ينتقل إلى صفات أهل النار لأن المسلم يكون بين الترغيب والترهيب بين الخوف والرجاء لو جاء صفات أهل الجنة فقط لا غلبت الرغبة على الرهبة ولو جاءت صفات أهل النار فقط لغلبت الرهبة على الرغبة فلذلك ينوع ينتقل من أسلوب إلى أسلوب فأي القرآن ويوتى توفيهم بالجنة في فعل الوجود غير الجنة ويلتونو ويوتى كدفيهم بيتو بها هون جنبل كيار يعني نحن ويقول حق الهلجون الرب حق الهلجون إجورتم كأو هلتم هافئدا
taƴo to yurmede Allah ne kasa ara e ɗum wota kadi o rerɗu tum o jorto tum so fonni ɗum ɗon o welsindoto o waɗa e piiji harmuɗi o ɗuyta waɗugol piiji waɗɗiɗimo ɗum ko ɗum waɗi ko ɗin ɗum gabittiɗi ɗo wuyirinta o wi ɗo ashabu shimali yimɓe nano ɓen ma ashabu shimal he ko on ɗum andinte koni yimɓe nano emba yimɓe nano yo ko mawningol ko hulɓingol ko mabbingol no haani mabbinde koy no haani mabbinde ɓe yimɓe nano ɓe kadi koye honɗum wonoyta fi samumin hiɓe oƴu samum ko hendu wulndu iwayno e yiite tawa si ari ɓeyna yadhul fi masamil jasad naatay e nder budde ɓanndu no wulnoya nder e hendu men norngal samum ko norngal no wiye norngal ani koko ɓatti yiite ko tawatana yiite ngen tigi kono ko hendu iwru ka yiite ɗum ara ko e ɗum ɓe woni kamɓe wa hamimi e ndiyam wulɗam aya to wi wa su'u ma an hamima fa qatta'a am'a'ahum ɓe yarnete ndiyam wulɗam kati kati ɗan taƴa teteki ɗin kuntita ɗe saban ka aduna ɗo so tawi neɗɗo heɓi ko wuli wulni o ɗon ɗam ha ko wiyata ko yo addana ndiyam ton kadi si ɓe heɓi ko wuli ko ha lakkere nden e ngal norngal ɗo ɓe yiya ko waywa ndiyam ɓe yinno adde me yara tawa ko ndiyam kon ɗum fati par ɗum wuli ha ɗo wi to yatufna baynaha wa bayna hamimin ani an en wulɗam ha hadde ɓe yarne ni so ɓe yarnama tetteki ɗi fof tala yala la ilaha illallah hakkude ɗum noon wa dhillin e ɗowdi min yahmumin immorde e curki ɓalehi yahmum hama ko wono kemmu koko ɓawli kir ɓe yiya curki wi ɓawlu ngi kir tawa ɓe sikka ko ɗowdi no ɓe ara ɓe sora kono ko niwre ko curki wi labari ɗi wona ko ɓuuɓi wala karimi na ko wonde tedduɗa ɓuuɓol ala ko ɓuuɓi few wona ko yarete ko ɓuuɓi wona ko ñamete ko ɓuuɓi wona ka ɓe woni ɗon wala karim kala ala ko tedduɗa ala ko hoynede e jasinede e yakkede e lette ɗum tu woni toon kono yarni ɓe tooña fiwon ɗum ɓe waɗana fiwon ɗum ɓe kamɓe ɓe ala ko ɓuuɓi ɓe ala teddunga ɓe ala neema o wi innahum ɓeeɗo noon kanu ɓe laatinoke qabla dalika ko adi ɗum ɗo fewno ko ɓe wonno ko aduna ko honno ɓe wonno mutrafina ko ɓe nemininoɓe hari ka aduna newedeji ɗin fof ɓuttuji ɗin fof tedduɗe ɗen fof hari ko ɗum ɓe wonno e muɗum kono nemaji ɗin ɓe neminoraɗi ɗi no Allah subahana taala yiɗiri no wona on ndema o nemiɓe ka adnagaɓe fof ɓe lettoyte kono nemaji ɗi Allah nemini ɓe ɗin ɓe hutorali ɗi e ɗoftare Allah ɓe waɗi ɗi yeddinɗe Allah o wi sabu wa kanu ɓe laatnoke yusirruna hiɓe ñiiɓi ala lhinthi l adim e bakkatuji mawɗi hinth no fira adamb no fira shirk no fira yangol e wondore mana ida halafa ala cheyin ida halafa ala fiili cheyin walam yafalhu faqad halitha aw faala allah halafa allah yafala cheyin faalahu yurtaqa hinth ala hada himɓe woni no hiɓe duumi yani yusir asarra ko gatagol wona ɗon duumo ɗon hiɓe wonno e bakkatuji mawɗi woɓɓe inni ko shirk woɓɓe inni ko bakkatuji yiyani ɗin
wona shirku on tun woɓɓe inni ɓe wondayno ɓe fena e wondon nde ɓe wonda wonde Allah immintinta mayɓe wa aqsamu billahi jahda aymani alla yab'athu llahu man yamut ɓe wondi wonde mo maayi lammi ɗe wondoje fenade wondoje yeddugol immital ko ɗum ɓe wonno e mum so ɓe landama to ɓeyna wallahi mo maayi lammi الصحيح في هذا برسالة تكون ينوده كون ده نوده فوق بوادين الشرك بكرة الجند بوادين يرجع بير وقول زنا نعم بالربا تجول إلا توني قول بقولي ولا نوده إيوان بقول نوم فينا كذا لا ذنب بعد الكفر أني يكفي وني كافر على كل تاني هذا يتحدث ولا حرج هو مفارق له صفة مفارق له كلهم بيوامو كأدنى كلهم وديسي بي يبقى ندين جودي دو الجزاء من جنس العمل كونو غول وايو كونو جودي ني وات سي غول دي موجي جودي ني موجي سي غول دي بوني سي اونتي يافا كا جودي ني كدي وون وكانوا بيونينو يقولون هبه ان فعلك بيوري اذا متنا انس من ماي وكنا ترابا من ونتي بونبولتي من وني بوكولاي واذا ما جاء من فوق لني فوق وني هيدو دي أين لما بوصونا إني من تنايك أو آباؤنا الأول ما من باب رابع من أتنو ببيا سوري رابع من بتوتا ماين من نفسان هونده من قلنا يمن من وإن من تنايك يمون ودينو قبرو جدين ألفتك فو توجوني كو غاينة تو آياتا تو هايفوس كو بنا من تنايك نندو كو لندا بول yeddugol da landora non famin wa wasay ko landagol ko non fellugol ko min wiata no wadi hunde kay hara yani ko inka woni ko min min tintebe men ngi mawbe amen hibe ngardi dum Allah subhanahu wa ta'ala longin la jabo wi wi be jabo be dum do إن الأولين والآخرين تبتيون أتنون إساكي تويتوب فوق لما جمعونك بمو ويتيب إلى ميقات فادي وقت يوم يرون معلوم عندنا ميقات فوق حبة من ميقات الزمان ميقات مكان مواقيت الحج يعني المواقيت ميقات ذي الحليفة ميقات الجحفة ميقات يلمنا ميقات غنم المنازل أو ميقات ذات عقل المواقيت كنوك الناس وقرد له هدي ميقات الزمان إنه باكر بزمان هم الحاج ممكن ورد جلدان روها سابو بسابو دونكي وبين ها دونكي ماي bedo ko be mo boytebe e fewndo nyalande andal dum ko yowma biya be foko be mo boytebe si be mo bama don dum non ko jabi wo ko yeddi wo fu mobe to don alami ko joni ara ko no yahna e menen kibani en ga ko fu be wiane ثم إنكم رفتي أنو أيها الضالون أنو يمجب المكذبون فنب مجب ييتو الله والبيوة مجي جوكي داتي شيطان فني كدي كهانان فنب فن نلا فن الله حقك هم بيتي إنكم فن القرآن فن غونغا جدي فن إميتاغو فإن وند الجنة يتن وود صراط وود درب يسوع الله فيسنا يبندي يموت وود أنو فنو بدون بين لكنك أنيامو من شجر يمرد لجا من زقوم حابل تك زقوم أنا بيويا وكه كل لجا بونغال حابل
ko ngal leggal woni ko ɓe ñaamoyta wa inna famali'una minha albutuna ko on hebbinooɓe e ngal ɗon noon kadi deedi ɗi wonna ñaamugol seera de ko ñaamugol haa paadaranno no wiya noon mene mi paadaranno yani ñaama haa reedu mum ɗum wawa reedu yette ɓeyaama men fa sharibuna alayhi min alhamim ko on yaroɓe ɗum kadi imma e ngal leggal ɗon ma eɗen lette ɗon immude e ndiyam wulɗan kadi ko ngal leggal haa ɗo ngal ɗon woni ko ñaamoto ɓay on fennino ɗum woni joddi fennugol ngol ko wulɗan kadi kat yara ma fa sharibuna alayhi on yaray e hoore ngal leggal ngal ñaamata hoore ñaamete on min alhamim morde e wulɗan bimana en anndi ko heewi gonko tuma on tigi ñaami o so yara mana jaran ɗon ko e hoore ñaamete on woni e aggaade on ñaama e ngal leggal ɗo ngal tawata no haaɗi ɓuri ko haaɗi ko fuu ko ngal ɗon sifa ka sortu safat talha ka annahu rusu shayatin ko ngal ɗon woni ko ɓe ñaamoyta si ɓe gayni ñaamugol ɗum noon ɓe yara kadi ndiyam wulda yani kala ko ɓe meemi kala ko ɓe yaari ko ɗon lette ɗen ɓuri musidɓe allah tan o wi fa sharibuna ko yarayɓe kadi shurbal hiimi on ɗon ko gira goɗɗo goo o janngira charbal hiimi il faut ko lugaji ɗiɗi to haala arab lugaji ɗiɗi fof hiɗe selli hiɗe lolli kadi ɓe annda shariba sharban shariba shurban sharibuna ko yarayɓe kadi shurbal hiimi yarande geloɗi ɗonɗaade hiim jamu hayma ko geloɗi ɗi heɓa nawnaare ka haynaare kala on bayari baɗon data